Nongeye kubasuzana n'abakomeje kugenda mukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye hano kuri Pamakio TV. Nagira ngo nkwibutse nimba utarakora subscribe kugira ngo uyikore maze ujye ukomeza kureba inkuru zacu zigiye zitandukanye uko tugenda tuzibagezaho uko bwije uko bukeye. Uyu munsi rero nabazaniye urutonde rw'abanyabyaha 10 bahigwa kurusha abandi kuri nsi ya rurema. Igitangaje kirimo nuko muri abo banyabyaha 10 turi buze gusangamo n'umunyarwanda umwe. Wakwibaza se aba bantu 10 bahigwa cyangwa se aba banyabyaha 10 bahigwa ku isi ni bantu cyangwa turasanga ni bande? N'abatindiye kuri nose hari abantu bakurikiranyweho ibyaha bikomeye bashakishwa n'isi yose ariko batarafatwa. Bamwe bagiye baregwa cyangwa se bakatirwa mu nkiko z'ibihugu byabo, mu nkiko mpuzamahanga. Nubwo aba baturuka mu bihugu bitandukanye bose bashinjwa ibyaha ndengakamere kandi bafatwa nk'ikibazo gikomeye ku batuye isi. Bamwe usanga bayoboye imitwe y'iterabwoba se cyangwa se imitwe y'abanyabyaha. Ahangaha twasangamo nka Daoud Ibrahim ukuriye icyitwa D Company cyangwa se Joachim Guzman, uyu nguyu ayobora Sinaloa Cartel. Ku rutonde rw'abantu 10 bahigwa kurusha abandi turi buhere ku mwanya wa 10 tumanuka tugera ku mwanya wa mbere. Twihuse ku mwanya wa 10 turahasanga Ayman al-Zawahiri. Uyu Ayman al-Zawahiri yari umuyobozi w'intagondwa z'abayisilamu zirwana jihad zo muri Cairo mu Misiri. Aza kwifatanya na Al-Qaeda. Uyu nguyu rero akekwaho kuba yari yungirije Osama bin Laden ndetse no kugira uruhare rukomeye mu bitero byo kuwa 11 Nzeri muri 2001 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twakomeje ku mwanya wa 9 turahasanga Omar Tahvili. Uyu Omar Tahvili ni umuyobozi w'agatsiko k'abagizi ba nabi kabarizwa muri Canada kandi akorana n'utundi dutsiko dutandukanye tw'abagizi ba nabi. Uyu yabashije gucika gereza yo muri Canada mu mwaka w'ibihumbi 2007. Kuva icyo gihe nta muntu n'umwe urongera kumuca iryera. Anashinjwa iyezandonke ndetse no kuba no kwiba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'abanyabyaha 10 bahigwa kurusha abandi ku isi turahasanga umunyarwanda nk'uko nabibabwiye. Uyu munyarwanda nta wundi ni Kabuga Felicien. Kabuga Felicien ni umunyarwanda umwe rukumbi uri ku rutonde rw'abantu 10 bahigwa kurusha abandi cyangwa se bari most wanted ku isi. Uyu mugabo bikekwa ko yihishe mu gihugu cya Kenya. Ashinjwa kugira uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Akaba yarahitanye abantu, iyi jenoside ikaba yarahitanye abantu basaga miliyoni. Ku mwanya wa 7 turahasanga James Burger. Uyu James Burger bakunda kumwita White cyangwa se mu kinyarwanda cyacu ubwo twamwita Kazungu. Numwe mu bagize agatsiko k'abanyabyaha kabuhariwe bo mu mujyi wa Boston ni muri Amerika. Aka gatsiko gashinjwa ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ubwicanyi. Uyu azwiho kuba yarishe abantu 19 ndetse agira uruhare mu mfu z'abandi bantu yagambaniraga. Yakoraga ibikorwa by'iyezandonke n'ibindi byaha byinshi bitandukanye. Uyu amaze imyaka isaga 30 acitse polisi, akaba yari azwiho kuba atunze miliyoni 18 z'amapaundi. Twakomeje ku mwanya wa 6 turahasanga uwitwa Alimzah Tokhtarnov. Uyu Alimzah Tokhtarnov ni umurusi ushinjwa cyangwa se ushakishwa ku isi yose. Ashinjwa gutegura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi butandukanye. Ashinjwa gucuruza amasasu, gucuruza intwaro zitandukanye n'amasasu binyuranyije n'amategeko. Kandi ashinjwa gucuruza ibiyobyabwenge ndetse no gucuruza amagendo. Ubwo ni ukuvuga imodoka z'inyibano. Ku mwanya wa 5 turahasanga Joseph Kony. Uyu ni inyeshyamba y'Umugande yigize inguge mu mashyamba yo muri Kongo.
akaba ari umuyobozi w'umutwe wa Lord Resistance Army. Uyu mutwe akuriye ushinjwa ibyaha bitandukanye birimo ubwicanyi, ibyibasiye inyokomuntu, gushimuta abana akabinjiza mu inyeshyamba n'ibindi byaha by'intambara. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1986 yagiye akora ibyaha bitandukanye muri Sudani no muri Congo. Ku mwanya wa 4 turahasanga uwitwa Simon Mogilevich cyangwa se Simon Mogilevich. Uyu nguyu azwiho kuba ari we munyabyaha wa mbere uteye ubwoba ku isi, aho avugwaho kuba ari we ukuriye abakuru b'imitwe ya mafia myinshi y'Abarusiya ikorera hirya no hino ku isi. Twibuze ku mwanya wa 3 turahasanga Daud Ibrahim. Daud Ibrahim ni umuyobozi w'umutwe w'abanyabyaha wo mu Buhinde uzwi nka D Company. Kuri ubu uyakomeje kuyobora aka gatsiko gakomeje gukora ibyaha bitandukanye by'ubwicanyi, gushimuta abantu no gucuruza ibiyobyabwenge muri Pakistan, Ubuhinde no mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu. Uyu nguyu anakekwaho cyane gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Ku mwanya wa 2 turahasanga witwa Matteo Messina Denaro. Uyu Matteo Messina Denaro ni ukuriye mafia yo mu Butaliyani nyuma yo gutabwa muri yombi kwa benshi bo muri bo bari bahanganye. Uyu amaze imyaka isaga 20 yihishe kandi aracyari mu bantu 10 b'abanyabyaha bashakishwa kurusha abandi ku isi. Tugeze ku mwanya wa mbere. Wakwibaza ngo ku mwanya wa mbere turahasanga nde? Turahasanga umugabo witwa Joaquin Guzman cyangwa se El Chapo. Uyu El Chapo niwe muntu uza ku mwanya wa mbere mu banyabyaha bashakishwa ku isi yose. Ni umuyobozi wa Sinaloa Cartel. Uyu ni umutwe mpuzamahanga w'abacuruzi b'ibiyobyabwenge ushinjwa gushimuta abantu, ubwicanyi ndetse n'ubwambuzi. Muri 2003 Joaquin yabaye umucuruzi w'ibiyobyabwenge wa mbere ukomeye muri Mexique nyuma yo guhangana nabo mu mitwe bari bahanganya benshi bakahasiga n'ubuzima. Mu mpera z'umwaka wa 2016 uyu mugabo wari watewe muri yombi na Mexique akoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo akurikiranweho ibyaha yaregwaga. Yabashije gucika gereza irinzwe cyane yo muri California yarafungiyemo. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge DEA kikaba cyemeza ko uyu mugabo kuri ubu akomeye kurusha uko byari bimeze mu myaka 3 ishize. Ndagushimiye twabanye kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo ry'iki cyeregeranyo twabateguriye, kandi nanagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu tugenda tubategurira uko bwije n'uko bukeye, hanyuma ukomeze kubona ibyiza bya Pamakio TV. Mugire ibihe byiza.